Oke, kopi sanangan dodong tuong, kumadati din sanan, kanau misi sa takapod iswa nga sambayang. Kinarahingan asundu isong kerjaan sorga, konsikaw tu tatuong no, kanu di kagwehaid kapag isiso, mayag kapag yampayan dat sambayang tatuong no. Alansan ni haid nuno pahit ang bulayan, maya da panambarsan iti, nga manahak dat pangahakan kumadahay, panudukan, dadamot tahay magindalan da kaposian da pamagunan dating po da no. Tinasambayang dahay isong ran Tuhan Yesus. Amen. Mubaras ako sanang tatuong da insan po kumadati, langadon, no di dat monomboros, suway ti pumatid, alay dat ay kinaubasan, haro dihi kapurimanan dat langadon, langadon no monomboros. Tumbayan ako, iya ko nga langadon, mo kinangaw. Okay, tatuong po ba no? Sanang nga piramutan dati, tu nakarasami kapya nga asapung pa nakarasamom. Pira-pira tadaw intan ko na pa kinalimpupusan nam doon na padam 3 hari bulan. Bayan na pa nga doon na padam monom. Kamon na pom 2 tadaw takod nakapagyampay. Sumod na pom akan napakalatiri ka tumagak nga ilat lain dat DJ tu ilo napakabobos sila diti bo. At tagak na palam namilaw. Milaw padadi la selkom nga koit. Jadi puji Tuhan di bayi na tu minanhak kasiwatan kopiampap di main bul lo tatuang bayi no ki nga piduon piduon nakatudihot intangan dot milaw higya piduon nila telepon di bagi umano main bul mimbula isawatam live borohani isiri ba buli karitian di. Tay ko mamili na ditiso hinggo. Paingkurah no pada ko Thailandin na iya ko no Thailand nunuhit apatut bagi. Tano may pondo pangilam isay nakamanang lah datino. Tatuang napati nga ay pian takon taka iti main bulat ay ko dati panambarasan o kanda ka iti kapiat ay panambarasan letong ba nga kopian tak jadi main bulo man taka di painting-inting lah ngon kasari pangilaw-ngilaw lah hilat main bul. Ina po hit tuluh da panambarasan dati tibay na nga taluh koyonon. Ayat no pod numan anu nga isuanggat Lukas, kitab Lukas, buka 4 ayat kahapodamonom. Isiyo rumikot dahilan Nazaret, kinayanan dit hinggad isiya na padinga numan pagoyo. Tumanud da padikaw basanan isiyo, antakan da tulandat, sumuang isiyad isambayangan, mingkakat membasa mantad do kitab. Okay. Iso nula ayat tinuman anu tinomod dahilo. Iso no patuhot dati lod kapagulo nga buli kad amoy sambayang ka. Ingkuro. Papabuli kaya kau da amoy sambayang. Tay ko ngono po sawo ituhot nga kaduso kad amoy sambayang hari Sabat. Amoy igaraja. Ingkuro da ko tasaraw. Kadusa kamo. Ay so ikaw piyan naboras sa kung nagina ako pa nakaruba nga ay so pa nakita ko dila kitabot ngay ko nakamasambayang hilagarajad ano pa mati kaduso ka. Sakira na po dit haratiya diham antakan na po dit ay lockdown ay so ikaw ngay dati nakaduso ngay ito.
antakan di lockdown ge, nga tumanud da podit pemusarahan to mod pemusarahan to mod dati ay piro-piro kakuaan dati ako ngoy kasambayang, kaubasan po nga iti mantado kalidasan. Takano po alidas, asusa takano gyamoy sambayang. Nga kada pundad hari Sabat sumakit, hari Sabat sumakit. Tutup Sabat sihat. Haroy maitiad di haroy madakaw iyad di hari Sabat sumakit, tutup Sabat sihat. Iso no pakakuaan dati adi nga mangilagot hara tugas sa igaraja. Hari Sabat moy ano po may rumah sakit nga aya ako di sihat ti bayno, iti ako no po walay ka. Syukur na manupot ako pid sihat, tu sekirna pod sihat kay podasi ta kano po nga magakon kod sihat, kapiyon da olidas. Sigog kay sumakit kapiyo nga to kom ako kuron da ditiyod di. Jadi suai ka iti karay to kalidasan, iti temporurul, haro higa kadawhit ay miagal ko ano po sihat tinan nga milad alay da pay ngirikaw. Iho iti nga mantadot kudi kailam nuno kakuaan iti. Ni kanto ko ihopod dagim 5 taon na minangakatabulian dat anaman nami risoro ko. Tu irno pa nga hiti rinumol. Nga kaumbala ko gyad accident na motosikal intalo hiti bo. Ako di kailahom hingga ti soot ay minamon sa idohod. Sayra no pamirikaw ako nga milad it apoy sondi. Ititiri kohon musti haro sondihon. Tu kasandih kano pondo nga asimbayanin dat kapurimanan. Sakira na pod it apoy sondih nga rumulot likud da panangiwanan. Osono ngondo man tumbuk-tumbuk ay man urut-urutay. Dumoron uldo akon ka dumoron rumol. Jadi ay sakira na pod tumbayan ako ipagilitan dati akan pati kiumuro-muro nga haro hiit ay milad alay dat pay rikaw. Spatom paulian. Tay ko oriko paikot baham moy nagi tu sanda mo atahanan da pay rikaw rumulon dat tinan. Ngaping kurop ya tumbayaan to kod iti na pod ay kalidasan nga iso kadawhot ay kontabon dati do rumikot tot moy igereja moy amo nga sumambayang. Iho nga tumbayaan ako oratian kinorohinganit dati korikatan moy sambayang mantadidit ay karalano do kalidasan dati. Kaubasan no bo da iti kasihatan iti kalidasan ay kontabon dati dat ako ngay kasambayang. Nga no kadi bayno no po itong Pinay to haroti kamoyan do online. Kadi ko po do mo'y sambayang tumanod do pod online iti bayno ka. Nuno daw kayo pendapat iti online do topot kapiyo. Bagi na pod montok ko pod dohod apuri mananam ay sonong nandod monopot kapiyo kod ay iswang do online. Nga inapay ka man ko monopot kapiyo kod online pengkuro.
miagal ko papasangan nu laptop tay ka handphone mintang di online. Iso na pa yung mumbal ko pa yung manupot ko nga mosted painsuang ko di Zoom. Ihiri Zoom suangan no. Um, kumaduo sa kurang-kurang hiri Zoom lah. Sa kirapian it live Facebook tay ko live YouTube. Nga man to kan panday mo napot ka piyam okon ka pailatan. Panampakain no nga idong may sambayang. Tu kabaktian kya. Okon ni di ko tawol-tawol no. Okon ko pailatan to ko okon ni ko manaw-panaw sambil ay driving o sambil online. Nga sambil ni man may diri may ditamo may di Karaja no. Monopat ka no kapid online no. Hiri ka paingkuro kano pod hiri garejam iya di na hiri walay online. Pairi kau ko sumambayang kad hiri online iya nga sumambayang. Ako nun kuy has sumunod online sumambayang hiri online nga ako'y sumambayang. Pura rito iya di. O kon pondod ulangan. Ulangan kano sumbayang ka nga ay tumanod sumambayang. Nah, jadi kada no di dati silihod iti na po online nga isa pawayaan dat ay pagompuong gorogon kung mga dati. Datimpo na bayan karay titi kamayan dat sumambayang. Jadi monopot ta kana kamad online kanu na pa sumambayang iya na di gereja nga iwalay miagal na di sumikul. Masaraw ko na hit sumikul online. Miagal na may sikul nga ina pa lockdown kapagulo kapya di manuho nga isigud mana na ko gambaro it budak sikul dat mumonse di Karaja kirimon ngay inda kapya manuhod mamakay dit raso ko sumikul nga harohi imamakay nga sonong mo tigya numonopot kapya nga kaubasan mo tin online dat ay panampakay nga silap sikit ay say rasuk. Pailatan ko diri tadopon. Iyan na di kaman ko iya tidon dola. Mintong ko di live nga milagya pidua nila handphone mo. Mintong ko online hiri sawat. Mintong ko main bully. Main bully hiri siri wa milat di. Nga monopot apa kaped online na tumano di kabaktianam. Iri ni tagwangan, iri ni tampupuan. Kumbala ko din insan dat hiti dati iri waan dong kamulakan. Kano ming kakat ka nga. Pakyanon to ka di ming kakat ngay to ko ka nga. Pero na ming kakatid di. Nakuro. Suko pa panampakay diwa ka ni di. Kaubasan na po sa luwarin ani ba. Tu pairi kau kya. Nga monopot ta pa kapyari ham miagal di may sambayang mo. Kasala kare. Jadi kasalat ko kitanan ko piyo nga ay ngonto ko na panda sa resido ko piyo ham ina po hi kaboboyuhon karalano miagalidi nga gisamindom momonsay datid iya dit simbayan to kondod may sambayang. Simbayan dit kapurimananda iwalay no. Panampakay nga ay minsusa it kaing kakatanud sumambayang nga ay manguro-kuro maganwano kasusway nga milo irihin dohot
ay katutukan di boh. Jadi obas obas takonondo nga kopud ka di may sambayang igereja. Ano boh, ke katalo agumo padadi la nga manta kano patakuri. Iti na pa nga ipiguli-guli takonod ay oroytan. Yesus sebagai da kinorohingan, raja, pakunon dati sebagai raja, kinorohingan, may sambayang. May sambayang nga igereja, Iati isay toko. Iati no po nga pananod disiyo. Ino koduso. It ay soo dati koing kokoton. Sakira dat isuanggot ay business. Isuanggo company. Yesus no po nga manager. Iati no po nga ipakarja biasa. Jadi ino po yung manager no nga antakan na hari Sabat may siya sambayang. Iati no po sebagai pekerja minghali-hali tokod amoy. Yun kahagal-hagal yun dihiri boh. Jadi isay di bos sahiri. Moy nagi di bos ipakaraja. Patut padadi nga nagi pakaraja ay moy ibos atagal oy bos giya dagi ya. Nga ino po panudukan dat manager iti nga moy manager tumanud di kaubasanan di siyo menurut kebiasaannya. Kamu po nga Yesus no polom sayrad katatulandat rumikat di siyo may sambayang iri ni kinubasan di siyo. Jadi mongoy no po di siyo isay to kadid amu mongoy. Mongoy no po di kotua sarahan to did it ikuli-kuli amongoy. Pikir-kira iya di kapupurimanan di boh. Okay. Harohot oraitan iti panambarasan tati tutong bay no. Ino pa iditino nga nembulayan to karay to main bul. Jadi pero na di kusong. Mumbal bagya may uhot ta pero na jaringan. Ihoti nga ako ikaylod mamain bul. Kaylod main bola milo kailan na kapiyad di luar galanggang. Tusuway magyari bo. Mintong takon po di main bola nga. O kito takod ho di dogya ay ya. Paidogya siya po pasingod ho di ay kusung tamo di siyo ka. May tako kad mangulas ngay takon na dihirin mintang imanda dit isiaran langsung. O may dogya siya po pasingod hilo-ilo po koy adlo ka. Kumuno pa nga asampi ni di luar galanggang lah. Ayo no potid it koy no mimbalangas nga suway mo tiri tampinad iati no pa kapiya hirip pay ngulok kihirid kabuturan di takoy kaylom hingga pakayaan di. Irinan mamaguring nga payuwakan to papasing nga ay susai bo. Nga hirita ka no pasaliwan o kita dati it handphone ka it TV patay ay ho di dat ay ya asagap po dat iho ka. Jadi ino pa inaraytan dahiti nga intinapot iso o pasukan dat ay mamain bul o insanan no po dihiri suwangin din hopo dami sa tulun nga harongay at diolo dat tamodon tugas-tugas daw. Puta kagul tok naruwal nga tapuriman ano itumugod kopyo. Jadi manikid didit it pemain-pemain ini nga
Haro no pwede lo det tomodon. I mantamong git gul, o mantamong ya kadagad o tumpasan, eh, kadad o tumpasan it gul daw, i gawang. I nakagoy na ray tanda hiti, miagal ko it pertahanan. Pertahanan, wah may da ko retom nunu pertahanan det i borosot idon kampung-kampung, eh, nunu pertahanan nunu nagyangay haro mo ti gari o kani ko it dondo no pagati nga haro ti pertahanan ngon pagando reto di dan urang puti nga suai no pamungaran. Nga haro hikas kadaw pamungaran dit idong gulo-gulo. Soro kuna dit hopod di matum 5 taon di moy angil-angil na moy tano dumamain nga tok haro no pamungaran di lod nunu iti pertahanan. Ano, eh. Jadi miagal po ko pertahanan kahom, wah iri nagyan mantalo bot kada daharohot kalapus. Tu kalapus sapundo nga sangulon pagando hit mantamong git gulot rubawon, eh. Antakan no pod dit kaumbala kuid katanud det main buli ilo pa pakarajar kalapas sawit nga hirip pertahanan. Oporay mo ti nga hiri nagi pertahanan nga kadi pangurusom, "Oh, momoguno hinggay rasok ko tagayod di ka." No di no di man rasok tagayo. Pertahanan no po nga mamakay ko ti rasok tagayo. Mamakay di rasok tagayo tu ay okito no panda dit panakisap nga agayo gan no kakitanan kasyo. Agayo di rasok rasok rong koyob. Yo gando dit tok ya di ada rasok kakitanan det agayo jadi kita rasok no tagayo. Haro pa kagoy kamoyon det nugay kamondo ko did turun naik. Hingga hingga kamoyon det pullback okon koy turun naik ka. O soro ko po di tingkatan 3 podagim 5 taon oh isyo pullback ko kangam pullback pullback ka. Kon koy turun naik karde. Kamoyon. Haro na nga o sayap kiri sayap kanan ka. Ay nakoy nakapyati mo. Tatap nundod napanda hirid ay tumagwang ko dit barisan hadapan iri nandahit penyerang mansa sumangod penyerang. Jadi insahan ano polo nga sekira na padi man ingkuriayot koritan nga taluh kayo nun. Haro penyerang, haro hirid iturun naik, haro pertahanan. O insanan no polo nga haro no pa ngay otomodon diulo. Ino pa'y asaru nundad kanungaran nga hinggo. Panyarang panyarang nakasari asaru kanungaran. Ino pa'y hiri pertahanan kam. Oray tani nga misuay na di panyarang. Ginumuan nila pasukan na mag-isasap patimpod dandad iti piala da pumagunan. Iso na po pasukan ino pa'y tatap na atutunan nga ipanyarang. Ato kayo atutunan na hit kipo. Ino pa'y kipo di nga ibutak bo. Isa di ibutak ka. Tay ko harga pertahanan di lo di tanaru ganggut ka. Nga ino pa'y panyarang ikuo atutunan. Penyerang isay penyerang di lo di
gasmin mo ti panyarang dulu, gasmin mo ti ada Rasid di ka. I pertahanan, i gonggutan, tok kada na di haron na po kori katam lumupay-lumupay, lumupay-lumupay na pod awayaan di siyo ka. Nga ay matutunan na ngaran. Jadi intangan na padi dati dat sakira roitan dat akuri akaritan harati taluhot koyonen tamodon pasukan nga insanan no pati nga haro tamodon iswanggot ay tinimungan. Sakira na po dat sumapot po na kisangod nga insanan no polot ay kinayanan lo nga patut to magyuhup. Magyuhup patumagwang am sumapi sangod diolo moid ina po hitamodon nam rikoton dat ay iswang ga piala anid di nga kanu dat kemenangan. Irin rikotan ko piyo. Dia Messi kan Ronaldo kan gitu. Oy atutunan ngay no. Oy lan ngay nila pemain bola. Ngon no padi isay nabi dot kanga mamusaron isay madi nabi idi ka. Sekira na pod mandati patumpaliho ilat pasukan na mimbul iswang dat keluarga. Saya na pod oritan iswang keluarga nga iati haratapa haratina haratanganak. Omoniki datid iswang keluarga nga pikir-kira miaga hali kadaulat main bulo kakitanan nila bo. Ay iswang na pod keluarga dati nga montok na pod di molohing apatut dot papaintalang montok kitanganak diolo paingkukuroh nang kuot karalanod iswang da keluarga. Maya da pangakan-ngakan, pangintirungan dati montok ketanganak, lobi pondoh dot pangahakan dati montok diolo dot iswang ga pinsingilaan na boros sa kinorohingan. Ato kay miloh dot mambasa na po kitabot ponuhuan. Okay? Nagi kadaw milod pakanan to na pa'y tanganak. Nagi miloh dot buntu kan na pod panampakay. Nga ay sanan na pulo nga harohit ay kapagiagalan. Samarata adi da malayo. Kapagiagalan. Kasaimbangan. Kumbalihay insan dot ay kung nung kanto mamain da antakan di mini patanod may paintong. Tok buli mo ganun import ka. Wah, may namati rukut-rukut ipamain. Sayra di minamain na hirid kompleksukan kaningaw. Nga, ay di akwat. Nakurito akwat. Kagumuan no pa di import di nga panyarang. Kagumuan no pa di lang nga. Ino pa ikaw basan nga ipanyarang. Panyarang ngay. Jadi ihirit tanga, hirit dapan memang panyarang lagi ya. Ihirit turun naik panyarang. Hiri pertahanan panyarang ngay, panyarang ngay no po nga. Nagidi kapag itimbang. To kum nala mo nala mo tid antakanid di. Ngon no padi pagalad iswang na keluarga oritan da hiti. Maya da pangakan-ngakan haroy kapagi kasaimbangan dati. Maya dot pangintirungan dati kumatanganak tionon
panampakai, om nagi pangahakan dati diolo kumad kainsamakan no kumakin no rahingan nga harohi ot ay kauludan. Kapag itimbang-timbang na polo om, na hirinad o girot iri. Iswanggat ilat main bul nga o kuat panyarang, o kuat turun naik, o kuat pertahanan, ikipoh nga asampin, tunga-tungahon no po may panampo na haro kasaimbangan kuat. Jadi iswang keluarga nga haray kasari kasaimbangan mo inapohit kaindalanon ng kain kokoton di keluarga nga ogirot sayra dat karuba dapon nakisangod iswang nakaposyon. Mantadot main bul keluarga porikoton natid mo igereja iso ay piswayan. Sayra no pod oray tandatit iswang na gereja nga agumuit milo dati borosan dahilo. Iso no pamantadi di nga iti program kabaktian, acara kabaktian. Haro hiot sekolah sabat dati, haro cerita misyon, haro sekolah sabat, haro khotbah. Iti na po nga sakirad mamaray tokod mantadi ti kabaktian. Isay da kayo basat, moya ko pa di khotbah ka. Orang nandet kepada Allah beri puji mamanaw naging may sambayang. Suway pandad it hartang parurul bo kangku dite nudi. Tay ko moyo ko na padit si kulasa bata muli no ka. Ako na pa kayo rin nga ay poy sarita misyon muli no. Handaman ko na dit tanganak pa yahay la. Nga ako ni kongon omitanay ganganak. Ay ihirid sekolah sabat tanganak mulid iwalay tu. Asamok yadit gereja awalay. Numan may pangkanda tong akui. Tay ko may pamagal limaw dit ikan bilis. Kuwaan na tusi. Kuwaan na lusong ay tokay. Buli mati. Tanganganak po. Pirangaw-rangaw nandet kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji ka nga, bah kano manaw ka. Tumakad dagin no may kago. Sedangkan dat insanan no polet tamodon iswang nga kabaktian nilo nga ngono pa dati pagalo lumayan bulom iya dinari. Harat penyerang, harat turun naik, harat pertahanan. Sekiranya iswang nga program teko iti atur cara kabaktian dati. Harat cerita misyon, harat sekolah sabat, harat khotbah. Nga pili-piliyon tako na sumono. Harohit misyon na muli. Kahit na sekolah sabat na muli. Harohit sekolah sabat pohon karikot nagi. Hari khotbah pun karikot tako nagi. Jadi amoti asuku po pertahanan tadi tiyo di. Sekira main bul talu hilo kayo non borasan no po dati cerita misyon ilo pertahanan dati pa kayon. So nang lumapus alapusan na hit penyerang turun naik tinggal po popogul. Teko khotbah, borasan po khotbah no po nga ihirip penyerang. Atau kok pakayon ni penyerang. Kada borasan penyerang iso no po kasaliwan dat pemain mantadit hopo damiso na agayon no hot ay wayaan no mo popogul.
Jadi ada di dati pinting ubah sanit adaan no tongo iso teko duo. Mila no pohom hiri puji-pujian, wah korekot no gya. Eh, puji-pujian nuno di puji-pujian. Puji-pujian oh ikan tehit. Lumasu-lasu i warming up kan to. Soro kon ko isimpanan gitu. Mana pot dia dilah. Nga keperluan ngai wah. Pensanan no pula nga ilo ni borosan datin berkata hari Sabat. Koponondig toko korongo di kemonda carita mision. Katanud da sekolah Sabat. Katanud da khotbah. Ilo na nga ilot kemudian toko berkat da hari Sabat. Iharo pirih dati bayaran. Jadi insanan nu pulong nga haro tamodon isuang dat kebaktian. Program kebaktian. Suai kairi may dahdat ila na patanganak dati nga agayat dat minsamok kumakin rahingan maya da kay sisan dat tulun-tulun di atumbayaan nagi ikapiagalat katuhon diolo. Iswang na pod Ibrani buko pod ayat 2:5 nga minaborosat kada tako na pinting ubasaid may timungot isambayangan daharono. Nia gali ko basan da pira-pira tulun. Moniki da gereja tinga haro nohit aubas. Haro nohit orohian teko ako pud dumay sambayang. Hinodo kayo nga haro. Hitid dahay nga haro. Haro nga ay no pamonikid gereja. Iti kamoyan dat ay ako pud dumay sambayang. Teko tumomoda amoy. Nga kada takanada mitanay tilambusa yagalidi. Ino padihit ay kingkokoton da gereja dahiti nga miladi dati borosan dat miagaladit iso o tinimungan dat main bul. Ngon pa dati boros sa program teko karalano da kabaktian nga ada di milad ay adati tanudon ngai. Tanudon to kano giya. Miagalad di may sikul bo. Kayo abuli may sikulot. Pukul 10 ako yung may sikul ka. Tanak ko piya di guru basar nga kayo milat tiya di. Mesti tumanud dit mantad sekiranya pa pukul 7. Kano milad semua nga ko rihat ka. Teko mo ako na pasikul lagi sa mo rihat muli ako no ka. Iti main bul sukupon ta kano giya. 7 sabalah kano po 7 sabalah. 9 sabalah kano po 9 na giya. Sabalas kano po sabalas. Ay milad tidak pala kamu sabalas kami 9. Ay milad ya di. Mesti asukup lagi ya. Jadi isuanggat ay gereja kadau nga miagal po main bul kadau. Suai ka i-program suai pendongon na dati borosad isay mangigiti ito nga tugas-tugas ngay. Magihup to kay. Ay di milah dat ay ini panyarangat mangigit nga di tugas. Ay milad ini pertahanan at monotos. Ay milad ini kipoh monotos. Mintulud padid manampo bul. Pakada ada di susuai. Ay milad di isuang dat gereja kadaw nga. Iya dito ka na to ato kay milad ay patampupuanat katua gereja. Ay milad patampupuanat Elda Loso no kasari kotbah.
ay miletyo di pagihupan dati. Magisusuayat ay kamilaan toko, magisusuayat agampot dati, pamusarahan, pamuhandaman nga, irinahit apatut dat magihup. Mantadi kapag isusuayan di, ina pa'y pagihupan di nga apatut, magihup. Hali piad kumbahal to kay dat papagalagal na sumuno. Iswanggot isa o pasukan no main bulga kumbalid aya. Agi asampin ko lo pertahanan bo ka. Tuy ko agi adaras agi siaw ko manangko silut penyerang tokolo ka. O basani ti di haran no pakasariit popop may papagalagal. Isuang dat keluarga, isuang dat gereja, nga ina pahit kantakan na tirdim harohi kasari. Harohi awayaan dati. Nga o kondako o silid isa o kasiwatan di gunoon dorogon gisambo iyati na po nga ababak ato ko magihup. Itinaw kapag gihupanat kano dat papakay sisa ang papagirot dati. Isuangat iso o pasukan. Isuang na gereja, ang paingkan nga kadawad isuang na keluarga. Haro dahit kapagiyaan dahilo, kapagihupan, inapadanday tamodon nga agampot, miyagalidit, korohyan dat monikid, at tulun na isuang nga pasukan. Okay. Jadi, muntok na pod ay pinanudukan di Yesus sendiri antakan na hari Sabat ori katulandat rumikot toko nagyan iwalay sambayangan magiuhup toko pagiuhupan datid papaindalan dat nunuy tamodon dat iswang isa tinimungan tu insanan no paringa kaka kanu dat papagi sampuru dati muntok kagiratan panundunan datik kumakin rohingan. Bah, konsiko dat kinapagyampayan dati miagalit pahition kun natit panambarasan dati karay titit taluh ko yan ang datatong nubay no. Konsiko dat pinakinangahan dati nuno pa itamodan toko nga tumbayan toko dharan pa kasari at pagumbalan dorogon di pa talangon dahiti nga paing kukuroh piya nun na paawayaan toko nga may na dati parikoto makinorohingan moid ina pahit pagumbalan dorogon idi nga ano dati mo nalibamban kano tokod papaindalan dit tamodon miagal di korohian panuhuan na kinorohingan. Naputut mo tidihat. Udah tibay no. May kupopon darat taruhay ki. Okay. Bahkan misis atau kod isuangat sambayang kalimpupusan. Kinorahingan asunda isuang kerjaan sorga konsiko dot insan pakagu kalimpupusi haid panambarasan datatong lubay no. Agumo tamo da kontabon agumo nagit mogompong dahay dot rumikot isuang sambayangan mantad ti kalamokan dahay nga may ni hay uhupay moid nuno pay kantob imila dahay man talibambanay mentad miyampay pong hupan no gisambat timpo-timpo orikat nga
hingga na pot ay kayanan dat tumimong da sumambayangam kanuhan magano pasiwatan dat mongay among, mongay rapaw iswang na parbaktian. Tatuong nabay no, kung sikaw da pantamangan no, isang matadaw da suwab o pasikihay may pay kalidasan datinan, papatilambus dat buru-buruan dahay. Ampunan tinsanan do sa dahay Tuhan, tinasambayang dahay, sa ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw ginapagyampayan dati, datong bay no, hinakaw po, asanang napohat, kaindalanon, datadaw da suwab, kapagyampay to kakago.